यलया प्रयाग पुखुरी दुगु यमराज्य देगले सापारु खुनु मेला जुगुदु देगले शुक्रबार मेला जुगु ख प्रयाग पुखुली नेपाला छिना पूजायगु परम्परा दु अथे सापारु खुनु गुइतबाह थल्याहिती लगाइदेन विशेष मेला जुगु ख मधुपिनीको नामे मधुपिनीको छेजन मतच्याका पूजायको परम्परा दु गुलाई चोले गोपीचन्द्र महाविहारे तगोको जाकी व गुइतबाहले बिलम्पौ प्रदर्शन गएको परम्परा दुसा थुक्सी निगुली बिहार पुनर्निर्माण जुया चुङ्गुली तगो जाकी व बिलम्पौ प्रदर्शन धास मया अथे यलया प्यङ्ग थुरेन सुतस्या क्यौ प्रहर निसेहे सापारुकुनु मेला जुगुदु थुरेन मधुपिनीको नामे मधुपिनीको छेजन मतच्याका पूजायको परम्परा दु अथे साया खुनु मंगल ल्याकुली दुगु कृष्ण देगले मुना साया पिथनीगु न येले परम्परा दु दक्षिया दुने मधुपिनीको नाम सायत समायना व मस्त्यत हे साय रूपे समायना साया पिथनीगु ख यलया थिथि त्वा बहाले केगु फोया दान बिगु न चलन्तु फलफुल मध्ये दक्ले भिङ्गु कथा केगु या त काइगोली सापारु खुनु केगु दान बिगु चलन्तु